kuva Walikari ujya Kisangani biroroshye, Mhm. no kuva Shabunda uza Kisangani biroroshye. Mhm. Mu yandi magambo Kisangani na iragose. Nairagose. Kisangani niwo mujyi mukuru wa gatatu munini mu gihugu cya Kongo. Mhm. Ni umujyi ukize, niwo mujyi wari warimuriwemo ibiro byinshi byavuye za Bukavu, ariko bibuze kugenda harimo kuko nibava hariya za Mwenge bari kwerekeza bakagera Fizi na za Minembwe, ni ukuvuga ngo bazaba tayari Uvira bayifungiyemo hagati. Impamvu hagati ni iyihe? Kuko bafite agise ya Kamanyora, Yego, bakagira agise ya hano Fizi Mwenge barayifunze inyuma, nubwo batahagera. Uvira hagati ifite inzira gusa yonyine yo kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mahanga ishema tugize nk'abanyarwanda twese muri rusange tuba tugize iryo shema akuyeho Musabyimana Gaspard, ariko ntacyo yabihinduraho. Ikindi nuko aya magare asigiye igihugu cyacu akandi gaciro gakomeye cyane. Abakunzi ba Rwanda Nordic TV, reka mbahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV. Nge muri kumwe ni Gatete Olivier, abandi mu gihugu cya Denmark mu majyaruguru y'u Burayi. Mu kiganiro no munsi ndagaruka ndi kumwe na Innocent, turavugana ari mu Rwanda. Maître Innocent, karibu mu kiganiro. Urakoze cyane Bwana Olivier, ndagushimiye cyane kongera guha ikaze mu kiganiro kuri Rwanda Nordic TV. Ndasuhuza abakunzi ba Rwanda Nordic TV aho baba bahereye hose. Yego, Innocent, reka nkubwire ko wambaye neza. Sinzi niba uyu munsi uri bubashe kujya mu magare cyangwa ahubwo ugiye mu rubanza. Urakoze cyane, narebye nsanga kugira ngo tuze gutangaza inkuru nziza tugiye dufitiye abakunzi ba Rwanda Nordic TV ari uko nshyiraho agakaruvati. Yego, hagati aho ngaho mbere yuko duhera ku makuru y'intambara muri Kongo, bimeze gute mu mujyi wa Kigali? Vibe zimeze gute mu mujyi wa Kigali? Turi kubireba ku mateleviziyo atandukanye. Ngewe ejo byatangiye ndi mu kazi, ariko amateleviziyo yose yarabyerekanaga ku buryo abakorege dukorana bahise baza birukanka barambwira bati ngwino urebe iwanyu byacitse hameze neza. Ati ntabwo twari tuzi ko mufite igihugu cyiza gutya. Ibi bivuze iki wowe nk'umunyarwanda uri aho ngaho mu Rwanda aho bibera? Urakoze cyane. Mu Rwanda Kigali by'umwihariko harashyushye, hararyoshye, abaturage barishimira kuri aya magare, bari kureba ibyamamare by'amagare byaturutse hirya no hino ku isi, bari kureba uko abahungu bakaraga igare. Amahirwe nuko bikorera muri Kigali mu bice bitandukanye, cyane cyane muri Gasabo na Kicukiro na Nyarugenge. Ubwo ni uturere twose tw'umujyi birumvikana, bivuze ngo umuturage wese uri mu mujyi wa Kigali byamworohera kubona access yo kureba ririya gare. Haryoshye, abantu bari gutaha saa 10 bakaba kureba amagare bakajya muri ambiance. Urumva Kigali iraryoshye cyane. Agafaranga karabageraho se karagera ku muturage? Kuko hari umuntu wicaye kuri YouTube uvuga neza ko ntacyo bimariye abaturage, umuntu utajya wumva ibintu. Bimeze gute mu by'ukuri wowe nk'umuntu uri muri Kigali? Urabona buriya Bwana Olivier, ntabwo bose twumva ibintu kimwe, ariko ndakubwiye ngo iyo amagare yaje kuriya ishampiyona y'isi yaje, amafaranga iri busarure mu Rwanda ntabwo ari amafaranga azajya mu mufuka wa Perezida Paul Kagame cyangwa mu muryango we, ntabwo ari amafaranga azajya mu mufuka wa Minisitiri wa Siporo cyangwa n'umuryango we, ntabwo ari amafaranga azajya mu muyobozi wa polisi y'igihugu afande IGP cyangwa n'umuryango we, kuko niwe uducungira umutekano akanya. Ni amafaranga ajya mu mufuka w'Abanyarwanda. Yego, uti gute rero kugira ngo umuntu yumve iyo logique? Iyo logique irimo umuturage wahinze ibirayi mu Kinigi, wahinze inyanya, wahinze karoti, bose bazanye ku isoko i Kigali, kuko Kigali hateraniye abantu barenga 15,000 na hoteli ziramugurira ko kandi hoteli yabakira abantu bari kuryama. Mpuzamahanga batanga amafaranga cash, ntabwo ari ukuvuga ngo babahe pace soda ngo baze kuyatwara ejo. Umuntu wese woroye, ari woroye inkoko, ari izitera amagi, ari inkoko z'inyama, abo bantu bose amafaranga bari kubona bajyana n'ibicuruzwa byabo. Umucuruzi wagiye hanze y'u Rwanda kurangura umuceri, wagiye kurangura isukari, wagiye bose ibyo bintu biri kugurwa kuko 15,000 bikeneye kurya. Ya mbere iri economic ku baturage,
inyungu ya kabiri ni ibyishimo ku baturage b'u Rwanda muri rusange, bishimye babonye amagare. inyungu ya gatatu ni ishema, shampiyona y'isi y'igihugu cyacu, icyubahiro kuruza mpuzamahanga, ku rwego mpuzamahanga, ishema tugize nk'abanyarwanda twese muri rusange tuba tugize iryo shema, ukuyeho Musabyimana Gaspard, ariko ntacyo yabihinduraho. ikindi ni uko aya magare asigiye igihugu cyacu akandi gaciro gakomeye cyane. nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyakiriye aya magare. ibyo rero umuntu wese muzima mu mutwe akwiye, kuko amagi yacuruzwaga mu mujyi wa Kigali si azacuruzwa muri iki cyumweru, arita yiyongera, arikuba cyane. ibirayi birikuba, ayo mafaranga ntagataha mu rugo kwa Perezida Kagame, amafaranga z'abahinzi ntagataha kwa guverineri w'amajyaruguru ushinzwe abaturage bahinga ibirayi muri Kinigi, ntagataha kwa guverineri w'intara y'Uburengerazuba ahaturuka imboga z'amakaroti n'ibindi. ni icyo mbona jyewe. Yego, hagati aho ngaho Bwana Innocent, nagira ngo nanjye nkunganireho gatoya, tubwire abadukurikira uburyo ibintu bimeze ku isi yose. ubu ngubu ihanze amaso u Rwanda, ni ukuvuga ngo radari zo ku isi hose, amamiliyoni n'amamiliyaride, ngira ngo ubu ngubu yerekeje amaso ku gihugu cy'u Rwanda. ibyo rero bikurura iki? Bikurura ubukerarugendo. ni ukuvuga ngo kugeza ubu imibare iragaragaza ko mu Rwanda hari abanyamakuru barenga 600 b'isi yose batandukanye bari kwerekana ibyo bintu live. ibyo bivuze ko abo 600 bararara, banakonsome, bakoresha amafaranga yabo, noneho kandi ubwo abo ni abanyamakuru gusa. ubwo rero nitujya mu rwego rw'abaje muri kompetisiyo, tukajya mu rwego rw'ababaherekeje, tukajya mu rwego rw'ibihugu hirya no hino byaje mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo urumva amafaranga agiye gusigara mu gihugu cy'u Rwanda. ubwo rero twagira ngo byibuza twumvishe ba bandi badashaka kumva, ariko nta kindi kintu twabikoraho kuko niyo myumvire. nzaho Bwana Olivier, urabona ko dufite mu Rwanda dufite gahunda ya Visit Rwanda. ni ukuvuga ngo yajyaga ibera mu makipe 3 akomeye: Arsenal muri Bayern Munich no muri Paris Saint-Germain yo mu Faransa, na Bayern Munich yo mu Budage, ndetse na Arsenal mu Bwongereza. ubu noneho abanyonzi bose n'isi yose ibihugu 130 Rwanda byayibonye. abatari b'umupira byaba ari ibihugu by'Abarabu, yaba ari Gisekedi, byanga bikunda bose Visit Rwanda bayibonye. bivuze ngo muri ubukerarugendo twamaketinze ku rwego rwo hejuru. Yego, mu ijambo kandi ryagejejweho n'umukuru wa federasiyo y'amagare ku isi hose, yavuze ati u Rwanda ubu muri kurebwa n'isi yose, amabiliyaride n'amabiliyaride y'abantu barimo bahanze amaso igihugu cy'u Rwanda. ibi birabasigira byinshi cyane nk'igihugu cy'u Rwanda, yaba amafaranga ndetse n'igihugu kumenyekana mu buryo bw'ubukerarugendo. tugende rero twigire ku nkuru zijyanye n'intambara muri Kongo, ari nayo mpamvu kenshi iyo mbonye naje muri uyu mwambaro aba ari byo tugiye kuvugaho. Bwana Innocent, uri umuntu ukunda gukurikirana amakuru yo muri Kongo, noneho ibyaraye bibaye ntagahomamunwa. natwitinze ejo nimugoroba mbwira abantu niduhurire kuri Rwanda Nordic TV mbabwira ibyabaye. muri kiganiro turaza kuvuga byinshi, ariko reka twibande mu gace kamwe birimo biragaragara ko uyu munsi ejo hashize ku cyumweru kafashwe tariki 21 n'intambara yahereye mu masaha y'isa 10 za mu gitondo irangira hagana saa 6, aribwo izasarambwe ndetse na AFC bafashe ahitwa Nzibira. aha hantu urahazi Bwana Innocent? Nzibira ndumva nahamenyamo kuko numva ari mu bice bya Zawarungu. mu bice bya Zawarungu rero ni ukuvuga ngo ni muri groupement yahitwa ngo Kaniyora, niba ari Kaniyora, noneho ikaba ari muri territoire ya Warungu. Yego, ariko ikintu cy'ingenzi kirimo gikomeye cyane n'ibintu bibiri kumvamo, hari indire rendo ikomeye cyane. Yego, yasenyutse. ikindi cya kabiri, banahaguye benshi cyane, niyo mpamvu navuze ngo ni indire ikomeye cyane. ikindi cya kabiri ni inzira route principale
iri bworohereze intare za Sarambwe kuba zahura n'abavandimwe bazo bo muri Twirwaneho aho baherereye Minembwe. Iyi nzira iberekeza muri teritwari ya Mwenge. Mwenge ngo baragana, ngo biranaborohera kugana Shabunda. Sinzi Shabunda niba uhazi. Teritwari ya Shabunda ni teritwari nini ikize, ariko nari manutse hepfo gato biraborohera kuva muri Mwenge berekeza Fizi, bava Fizi bagera Minembwe. Bivuze ko noneho cya kibazo abanyamurenge bari bafite cyo kubica ndetse no kubakatiraho ibiribwa, ngira ngo nicyo intare za Sarambwe zarwanye nacyo, kubanza zifungure wenda inzira zijye zifashisha Bukavu Minembwe, zivuye Bukavu zigiye Warungu, hanyuma zikabanuka za Mwenge na za Fizi zikajyaho. Ni ahantu kure cyane, ntabwo byoroshye bwana Olivier, ni imihanda mibi y'inzitane, ariko iyo ugiye gutabara nta yindi mahitamo, nta yindi shwa intare za Sarambwe zari zifite. Ikindi aho ngaho bwana Innocent, ukurikiye bino bintu ukabireba, uribuka intambara ya RCD Congo. Ibi bintu turibuka ubwo bacaga iruhande Uvira, bakayidoginga, abantu bakajya bibazana impamvu iyi ntambara urabona bitenda gusa. Ibi bivuze iki? Ubundi Uvira bayifata muri 1996, uriya mujyi nari nkurimo. Bayifashe rwose Uvira, bayigezemo nijoro ntibakoma, umujyi bawufashe mu gitondo twese tukina urimo. Nubwo twabashije kuvamo tugahunga twari tugera za Zambia, ariko umujyi bawufashe urimo. Buri umujyi wa Uvira wafashwe nta sasu ridasanzwe turitse, kuko naho twanyuze kuri poro tugenda hari hicaye abasirikare bavuga n'ikinyarwanda. Ko njya bivuga si ubwa mbere bivuze ibi, abasirikare bari babwiye papa ngo abo bantu bajyanye hehe, ngo nyamara nimugera imbere muri bugaruke. Urabyumva? Yego. So n'iyi ntambara rero mbona ariko buri buze kugenda, kuko nibava hariya za Mwenge bari kwerekeza bakagera Fizi na za Minembwe, ni ukuvuga ngo bazaba tayari Uvira bayifungiyemo hagati. Impamvu hagati ni iyihe? Kuko bafite akise ya Kamanyora. Yego. Bakagira akise ya hano Fizi Mwenge barayifunze inyuma, nubwo batahagera. Uvira hagati ifite inzira gusa yonyine yo kwerekeza mu gihugu cy'i Burundi. Bakajya i Burundi. Bivuze ngo nibamara kubona ko bagotemo, kuko batazaba bakibashije kwiruka basubira inyuma iyo za Fizi ngo bagende bajye za Baraka bakomeze bajye za Karemi, ntacyo bazaba bagiharanira, kuko ahasigaye inyuma ahitwa za Mboko, iyo za Baraka kuzamuka kugera ujya Karemi ni mu mashyamba y'inzitane. Harimo santere y'abaturage ariko nta terambere na gake rihari, ntabwo barwana bajyayo. Izahita irwana imanuka, indi irwana ituruka Kamanyora gutya, abandi bivana mu mujyi berekeza Bujumbura. Intambara ishobora kuzakomeramo gato bitandukanye n'ibyo yaruvuze, kubera abarundi bahari. Ibise ntibizagenda bikongera bikamera nka kwa kundi ko muri Goma bayinize igasigara imeze nk'umunwa w'ibirika, wa mugani wawe na Egide. Ntabwo ariko bizagenda. Buriya Goma aho bitaniye nuko bari bizeye ko ku gipande kimwe hari u Rwanda, kandi u Rwanda rutaza kwivanga mu ntambara yabo bitarureba. Hariya rero ntabwo bakwizera Burundi bwaza bugatabara anytime. Hagati aho ngaho Innocent, tugarutse kuri aka gace kafashwe Nzibira, biragaragara ko biravugwa ko ngo ari ahantu hari strategique kandi hari n'amabuye y'agaciro cyane, kuko binavugwa ko ngo hari aka aerodrome. Ni ukuvuga ngo muri Nzibira habaye hari aerodrome no muri Minembwe naho hakaba hari aerodrome. Ibi bintu urumva ko biraza kuborohera wa mugani wawe ya connection wavugaga. Ikindi kandi bivuga ko ngo ahangaha muri Nzibira tuvuga, biravuga ngo biri kuborohera kubafungurira umuryango nyine ujya Shabunda nk'uko twabivuze, kandi Shabunda niyo teritwari ya mbere ngo nini muri Sud Kivu. Ibyo bintu sinzi niba ubizi wowe, muri kara gace warahabaye. Ndabizi, ibyo niko kuri. Ngo urumva icyo gihe ngo bibasaba ko baca ahitwa ngo niba ari Kigurube, sinzi niba ari Kigurube niko ariko babisoma mu gihe. Ni ukuvuga ngo uko biri kose intare za Sarambwe zagaragaje ko ziri kurwana intambara mu buryo bwa strategically. Ntabwo
nk'abantu bakina umupira w'akarere. Mm. Iyi statement ndayigarukaho mu kanya kari buze mbigusobanure neza, nkwereke uburyo urugamba rugiye gufata Uvira rugafata na Kisangani. Rero kuba bafata Walikari, ariko uretse ko ifite amashyamba menshi, n'abari abicanyi na ziragegera zo muri FDL niho biberaga, niho bari baraza amasisi bahunga bajya na Byiringiro Victoire, nakunze kubivuga inshuro nyinshi, niho yabagaho bita muri Gahembe. Ayo mashyamba yose nicyo cyanaguye intare za Salamu kuyapenetratingamo, byanga biguna n'izo Wazalendo na FARDC zirukiye mu mashyamba. Ariko reka twirengagize amashyamba turebe iki ngiki. Kuva Walikari ujya Kisangani biroroshye, no kuva Shabunda uza Kisangani biroroshye. Mu yandi magambo, Kisangani na iragose. Kisangani niwo mujyi mukuru wa gatatu munini mu gihugu cya Kongo. Ni umujyi ukize, niwo mujyi wari warimuriwemo ibiro byinshi byavuye za Bukavu, harimo n'ibiro bya Generali Masunzu. Urumva rero Kisangani nayo irugarijwe, kuko intare za Sarambwe zirava Walikari zimanuka zerekeza Kisangani. Aho kubera iki baretse Uvira, abantu bose nabonye barimo baritotomba babyibaza. Ni ikibazo gikomeye kuko abantu bose bumvaga focus yakabaye Uvira. Oya, niyo byo nkubwira yuko intare za Sarambwe ziri kurwana mu buryo buri strategically. Niyo mpamvu ubona zafashe Uvira, ziri gufata Uvira mu buryo na FARDC cyangwa abarundi batumva, ariko zikajyanira urugamba hamwe, kuko ubu zari zaratinzega. Wibaze ko kuva mu kwa Kangahe zitari zaduha indi nsinzi zeruka Bukavu, zari feri, ariko uzabonye boost motivation yongereyemo abasirikare mu 700 n'abasirikare benshi. Niyo mpamvu n'imirongo y'urugamba ntekereza ko ishobora kuba yakomeye cyane. Ariko se bigenze gute kugira ngo batangize intambara bongere bagwane, kandi mu minsi yashize urumva bari mu biganiro by'amahoro, ariko hagiye hagaragara ikintu nazo nkibazaho hejuru nanjye maze kumva ayo makuru yo kwerekeza na Kabila yanditse Twitter agaragaza ko ngo bavuye kubonana na Kisekedi muri South Africa. Ariko Kisekedi ni kimwe, Kabila ntabwo ari ku rugamba, kuko Kabila umugeza avuga ko ari mu ntare za Sarambwe. Oya, ariko kameme kuba yaragiyeyo ni kimwe, no kuba yavuga ngo arashishigiye ni kimwe. Ntigeze atora ngo avuge ko ari kumwe nazo mu kurwana, kandi cyamujyanye ngo ntigeze akivuga yishikiye. So kuba yajyayo rero ni ibintu byoroshye. Kuba yajyayo nakubwira ngo ni ibintu bisanzwe, kubera yuko ari mu nzira yo gushaka amahoro. Hagati aho ngaho ariko Bwana Innocent, sinzi niba wibuka mperutse koherereza mu minsi yashize, nta minsi 2 ishize, M23. Niyo mpamvu nari nibajije kino kintu, ariko mu by'ukuri ndabizi ko M23 yari yamaze kubitangaza ko igiye kwirwanaho, ko ngo hari ibitero bari bamo bagabwaho n'ingabo za Kongo na leta, ndetse banabigaba no ku baturage. Ibi ni inkuru dukesha Sky FM bari bamaze kubitangaza, bavuga ko ngo bagiye gutanga ibitero. Yego. Ibi rero biraza gukuraho ya masezerano rero yarari. Amasezerano yaratarasinywa, yarakikuyeho ko ari batari bakumvikanyeho, ariko urumva ko iyo urebye neza amasezerano arakurwaho, kuko bimwe mu byo Kisekedi yatse mu masezerano ko kumusubiza Goma na Bukavu. None ikigaragara cyo muri weekend iyi tugiye kwinjiramo ejo bundi, tuzaba turi kuvuga yuko Uvira na Kisangani byagiye, ubwo azasura amasezerano asabira imijyi yose. Kandi Kisekedi yarivugiye ngo aya masezerano ngo nta kintu azageraho mu gihe gishize, n'uva hashize nk'ibyumweru bingahe. Bivuze ngo nta gaciro yaha. Bivuze rero ngo intambara igomba gukomeza kugeza igihe izarangirira, kandi izarangirira igeze Kinshasa. Rero ndabona intambara igiye kongera gutangira bundi bushya,
wa mugani niba amasezerano batakiyubahirije, ariko ibi ngibi tuzajya dukomeza tubibagezeho umunsi ku munsi kuri Rwanda Nordic TV. Hagati aho ngaho n'ayandi makuru, n'ayahe makuru yandi ufite ari update hariya hakurya kugira cyangwa nibishoboka ko twakomeza ejo tubabwira noneho uko bigeze ku murongo w'urugamba ubu ngubu. Udetse wenda yashaje, ariko twanavuga ko hano kuri Rwanda Nordic TV ni abasirikare b'u Burundi bagiye mu Bushinwa kwiga, barimo abakoloneli, abaletona koloneli n'abamajoro bagiye mu Burusiya kwigayo baratoroka. Ni inkuru ngo ishobora kuba itakiriwe neza na perezida wabo, byamubabaje cyane, ariko bikaba binatangaje burya abasirikare bo ku rwego rwa koloneli, letona koloneli na majoro bagutoroka biramupanga gutyo gusa. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko navuga ngo buriya ntabwo byantungura ndamutse byutse nkumva yuko i Burundi havutse umutwe w'inyeshyamba ukomeye. Ni aba officers n'aba senior officers bageze mu 9, n'amazina yabo arahari. Hari uwitwa Colonel Nzigiyimana Pierre Claver, hakabaho na Lieutenant Colonel Barikore Alexis, hamwe na Lieutenant Colonel Nindereye Angelus, hamwe na Lieutenant Colonel Nkurunziza Willy, ndetse na Lieutenant Colonel Habarugira Dieudonné, na Lieutenant Colonel Ndikumagenge Apolline, na Lieutenant Colonel Nahimana Dafros, ndetse na Lieutenant Colonel Ndayishimiye Jean Baptiste, Lieutenant Colonel Hatungimana Philbert. Abo ni abantu 9 muri 14 bamaze kumenyekana. Urumva ko abenshi bose ni ba Lieutenant Colonel, nta n'uwo hasi urimo rwose. Abo bivugwa ko ngo baciyeho ubwo bari bagiye kujya kwiga mu Burusiya. Yego. Bavuga ko ngo barambiwe kurwana intambara batumva, kandi ko babona igihugu cyabo aho kirimo kirajya atari heza. Ubu tuvuge ko bagiye kuba impunzi rero z'abasivile zirwanya leta yabo, kandi igikurikiraho n'abasirikare bariya ntabwo wabizera neza, ntabwo ngo bataganiriye. Abasigaye bagenzi babo niba ari byo igihugu kiba kigwishije ishyano, n'abasigaye bagenzi babo byanga ngo bafite inshuti zasigaye babishaka kugenda. Hagati aho ngaho nubwo twahoze tubwira abantu ibi byabaye by'intambara yabaye ejo, liste y'abazarendo bahapfiriye irahari, ndetse n'amajenero bari bayoboye urugamba bahunze. Ariko ndakubwiye mw'abantu mwe ntabwo ushobora kwerekana aya mafoto hano kuri YouTube, bahita bayifunga bitewe n'uko bwana Innocent. Yego, cyaba ikibazo gikomeye. Kuko abatipe barasaga uwo barashe ahantu horoshye, barasaga ukuboko, atari ukuboko kwabaga ari ukuguru, ahandi ni pafu. Abonye amafoto akomeye cyane, amafoto nayabonye nabonye bikomeye, biteye ubwoba. Bwana Innocent rero reka ngushimire, kandi turarikira abakunzi ba Rwanda Nordic TV ko ikiganiro ari akagaruka. Ejo tukomeza tubaha update zijyanye n'imirongo iri ku rugamba, ari nako tunakomeza tubaza amakuru y'ibijyanye n'amagare mu gihugu, mu mujyi wa Kigali uko bimeze. Reka ngushimire Bwana Innocent. Ndagushimiye cyane Bwana Olivier. Asante sana.